crno-bela familija. Danas stvarno svako od njih napreduje na treningu. Da kad trening se završi bude bolji igrač nego kad je trening počeo. Gledam da koliko mogu budu elita u nekome smislu da ih ne uhvati ulica, jer uz uspeh se kače, znate već i sami. Mi smo teenageri, jedni drugi načuvamo strah. I hoću još jednom da naglasim da to što u Partizanu igraju igrači raznih rasa, raznih nacionalnosti, smatram Partizanovim bogatstvom, a ne nekim limitirajućim faktorom kako to neki vide. Prosto i mi tu na jednom mjestu pokazujemo kako ljudi iz raznih zemalja sveta mogu s ljubavlju da rade jedan naporni posao ili da igraju jednu igru i bez puno para i sa puno uspeha. Ne može niko da pokuša da se stavi iznad tima. Svi smo tu u funkciji tima.